uMichelle uzasithola. Sizakhangela njalo ulimi sizathanda ukukhangela amabala, ibala elilodwa. Nxa sinikwe umutsho omude esifuna ukukhuluma ngebala elilodwa. La yisiNdebele sicaca kakhulu, sikhulunywa kakhulu esicacileyo emakhaya, kodwa lathi kumele sisifunde. Kulungileke. Ngizafuna ibala elilodwa elitsho uchago lwenkomo esanda kuzala. Ngiyalwazi. Uchago lwenkomo esanda kuzala. Inkomo ibe lethole lenkonyana, sithi ukuthi ithole. Umntwana inkomo nxa isanda kuzala izala inkonyane. Inkonyane sithi umntwana lengakabi lithole, ithole liyabe selikhulakhulile. Encane yinkonyane. Inkonyane imunya uchago okuthiwa kuyini ibizo lakhona? Khanyiso uyangizwa? Sicitshile ividiyo yakho Sikhanyiso. Ividiyo yakho Meli sicitshile. Meli, uchago olwenkomo esanda kuzala kuthiwa kuyini? Khanyiso sithi kuyini? Aludliwa ngabantu, ngeke uyelusenga ulunathe kumbe ulutshebe, hayi ngolwenkonyane kuphela. Uchago lwenkomo esanda kuzala sithi kuyini? Sithi yebo Mel? Ngumthubi. Yes, sithi kuyini Sikhanyiso? Ngumthubi. Ngumthubi. Ukulungisa-ke uchago lolu ngoseludliwa. Angitsho ugogo kumbe umama ufuna uchago loluyana lube ngamasi. Luyathelwa enqayini, luyathelwa kokulokuncinyane. Ufuna lube ngamasi. Khonokheni ukululungisa, eluthatha lulunenge esiganwini, eluthela, elulungisa, elubeka ukwenzela ukuthi lube ngamasi. Sithi kwenzani ngesiNdebele? Asikaze sikuzwe. Ukulungisa uchago, ukululungisa sithi nanti ibala lesibili. Sithi kwenzani? Yebo Mel? Ikwetha. Ikwetha. Sithi kwenzani Sikhanyiso? Kwetha. Yes, kwetha ugogo umama wetha amasi. Bese sithi kube sekusithi nxa esethiwa amasi kulochago lumunywana kungamanzi asochago luyacengwa. Kumunywana amanzi acengwayo emasini. Sithi kuyini? Akhanywa emasini. Amanzi amunyu angani yilemon nxa uwanatha. Akhanywa emasini. Sithi kuyini amanzi akhona? Mbani wazi amanzi lawana? Amasi nankana selaphana bengakatheli olunye uchago ukuthi amasi abe manengi bacenga amanzi lawana aphume. Alebizo sithi kuyini amanzi akhona? Sithi kuyini? Number 3. Yebo Sikhanyiso. Umlazi.
umlaza. Amazwi acengwe emasini amunywana sithi ngumlaza. Ngumlaza. Ye, ngumlaza. Nxa sivuthisa uchago ukuthi lube ngamasi silugcina nga khona lapho olugcinwa khona emakhaya. Konke lokhu kwenziwe emakhaya. Ngasemakhaya ngasikhuluma ngento esiyibonayo. Luthelwa nga ugogo yaluthela ngapha uchago ecenga umlaza ewetha amasi. Wathela nga kule ndawo lapho kuthiwa athelwa khona kuthiwa kuyini ibizo lakhe? Kuthiwa kuyini? Yebo Mel? Udiwo. Udiwo. Ha? Udiwo. 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 Sithi kuyini? Kuyini Udiwo. Udiwo. Khanyiso nithe kuthiwani? Udiwo. Mel. Udiwo. Udiwo. Ye, udiwo. Udiwo. Ye, udiwo lwamasi. Kuthathwa iqhaga lina bakithi ukuthi likhulele emadolobheni bantu. Kulokuliqhaga emasimini onxa kumele kube likhomane. Bese bekuyekela kube kukhulu okuliqhaga kwakhona. Bese kugujwa phakathi, kuvulwa isikhala, kugujwe kube kuhle. Sekuthelwa ke amasi sokuthiwa ludiwo. Ye, inkomo iyabizimele lapha. Ubusuhamba babe bethi inkomo le ithambile ayingeke ikulimaze. Uye isenga uphonga ungena ungayibophanga kungela muntu oyibambileyo. Uyisenge kuthiwa yikwenzani? Ukusenga inkomo ingabotshwanga kuthiwa yikwenzani? Ukusenga khona liyakwazi? Liyakwazi ukusenga? Nxa usenga uyakufunani? Kuphumani nxa usenga? Yebo Mel? Uchago. Ye, kusengwani? Uchago luphuma ngaphi? Kwampana okuphuma khona uchago enkomeni kuthiwa kuyini ibizo lawo? Isengwani inkomo. Uyemsileni wenkomo ufika uyisenge. Usenga umsila uphuma uchago. Usenga indlebe endlebeni yenkomo ufika uyisenge iphuma uchago. Usengani? Kuyini okusengani? Uchago luhlala ngaluphuma nga. Usenga imbele. Usenga ini? Imbele. Ye, kuthiwa yimbele. Umama ke Sikhanyiso nxa umunya, umntwana umunya ngakumama. Sikhanyiso? Yebo Mel? Ivele. Ye, kumama ivele. Kodwa enkomeni ngumbele. Ukusenga inkomo ungayibophanga kuthiwa yikwenzani? Asibaleni nangu. Yebo Mel? Yikungena. Yikuyingena. Uyayingena. Bese sithe thina amasi singawafaka kudiwo kumbe eguleni. Amasi ahlala diwo kumbe igula kuyafanana ligula. Kube lesikhala esibhotshozwa ngaphansi. Isikhala lesiyana okuphuma khona umlaza. Isikhala lesiyana sithi kuyini? Isikhala okuphuma khona umlaza sithi ngumunge. Ngumunge. Bese sisengela emlonyeni
kuyini ukusengela emlonyeni? Yikukleza. Amafutha okugcoba enziwa ngochago ngumfuma. Seliye ngaphi kanti? Ngumfuma. Ilambazi amakade seliye ngaphi Meli? Ukusengela emlonyeni network. i-network. Yenthe nxa usengela emlonyeni yikukleza. Bese sithatha amasi uchago senza amafutha. Kudala kwakungela amafutha oloshini lava o-Vaseline. Kwakusetshenziswa uchago, amasi, i-cream ephezulu kube yiyo egcotshwayo. Kwakuthiwa ngumfuma amasi lawana. Bese kusiba uchago olupheka ilambazi. Kuthiwa yisathiyane. Yisathiyane ilambazi. Ekutheni usebenzisa amanzi kuphekwa ilambazi usebenzisa uchago. Ilambazi leliyana kuthiwa yisathiyane. Inkomo-ke, inyama yenkomo ezifeleyo. Inyama yenkomo ezifeleyo sithi yingcuba. Yingcuba. Inyama yenkomo ezifeleyo yingcuba. Bese kusiba lamasi ajileyo anganjengelacto. Ajileyo sithi yizankefu. Amnandi amabala esiNdebele, ikakhulu nxa sikwazi ukuwasebenzisa. Wonke le omthubi, ukwetha amasi, ukukhama umlaza, ukuthela uchago eguleni kumbe ediyweni, ukungena inkomo uyisenga ingabotshwanga, isikhali esingaphansi kwegulo okuphuma khona umlaza. Umlaza uyingamanzi amunywana aphuma emasini esithi ngumunge. Ukusengela emlonyeni kuyikukleza. Amafutha enziwa luchago kungumfuma. IsiNdebele sonke leso. Usikhanyisa i-network iyamhlupha. Bese kusiba lelambazi leliyana elenziwa ngochago kungathelwa amanzi kuthelwa uchago sithi yisathiyane. Inyama yenkomo ezifeleyo. Ekhaya inkomo ziyazifela abantu bazihlinzele bazidlele. Kuthiwa inyama leyana ngeyengcuba. Yingcuba. Amasi ajileyo kuthiwa yizankefu. Ngitshela okukodwa Meli okufundileyo namhla, isikhathi sethu sesiphelile. Ibala olifundileyo elilodwa unjela uthi kuthiwe lokhu lalokhu yilokhu. Yikuphi? Ufundeni wena Meli? Usikhanyisa uhlutshwa yi-network. Mel, ngicela ungitshele ungangitshengisi ama-notes obowabhala. Ungangitshengisi Mel, ungangitshengisi ama-notes. Ngitshela ukuthi wena uzwe kuthiwa lokho okunje okunje ibala lakho yilokhu. Ngikhethela okukodwa unike incazelo yakho. Sifunda amabala amaningi namhla angaba 12. Ntobhela nje lilodwa ungichazela ukuthi lokhu kuthiwe yilokhu. Yebo Mel? Ngifunde ngomthubi. Ye, ukuthi kuyini umthubi? Kuthiwe kuyini umthubi? Umthubi sithe kuyini? Sithe kuyini Mel umthubi?
Suvile Sikhanyiso. Inetwork. Sorry sisi, sorry sure. Sikhanyiso, ungakahambi network yakho ingakakuhluphi. Ngitshela ibala lilodwa olizwile ofunde ngalo ungichazele ukuthi kuthiwe kuyini. Ngifundisa amabala amaningi kakhulu bengitshe ngingakhangeli phezulu. Sikhanyiso, nanka bengilitshengisa maningi ngilichazela ngitshele lilodwa. Sikhanyiso. Umlaza. Kuthiweni ngawo, kuthiwe kuyini? Yebo. Kuthiweni ngomlaza sithe kuyini umlaza? Uqinisile. Ngamask. Mel, yiliphi elinye ungichazela ukuthi ngitheni? Mel? Imbele. Kuyini khona? Ukhuluma ukuthi kuthiwe lokhu kuyini? Kuyini khona? Kuyini imbele? Ikhona phesisengakhona uchago. Ye. Inkomo yasenga imbele. Ulakho lawo kwakho Sikhanyiso sithene okunye okucabangayo. Sikhanyiso singahambi. Sesikhamba isikhathi sethu sesishaya. Sithene elinye ibala unjela ukuthi lichazwa lithiweni. Ngithe ukusengela emlonyeni yikwenzani? Sengela emlonyeni? Ngithe yikwenzani? Awusengela esiganwini. Uhluye enkomeni ufika ukhamisa. Ubamba imbele yenkomo usenge. Ngithe yikwenzani? Ngithe yikukleza. Ukukleza. Ukwenza ukulungisa uchago. Ngithe kuyini Sikhanyiso? Ukulungisa uchago. Ngithe kuyini? Ukulungisa uchago. Ngithe yikwetha. Hayi kulungileke likhanya selidiniwe. Sizahlangana ke Monday. Bye.